Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Foče ne isključuje mogućnost podnošenja krivične prijave protiv pripadnika policijske uprave Ustikolina zbog nedoličnog ponašanja policajaca i neovlašćenog upada u dvorište vjerskog objekta u selu Jabuka. Pripadnici Srpskog narodnog pokreta 1389 koji su juče nakratko privedeni u policiju kažu da su novčano kažnjeni samo zato što su Srbi. Mladići iz Foče i danas se negiraju da su verbalno ili na bilo koji drugi način provocirali Bošnjake tokom odlaska na parasto s ubijenim Srbima u selu Jabuka. Tvrde da im je policija izrekla novčane kazne, a da uopšte nije saslušala njihovu stranu priče. Policijskoj stanici Ustikolini nas u stvari niko ništa nije ni pitao, ni da li smo mi to uradili, ni da li nismo, ni šta smo uradili, jer mislimo da ne treba da platimo kaznu samo zato što smo Srbi, zato što smo nosili nacionalna obilježja. Priznaju da su nosili srpske zastave. Ako je neko i pokazivao 3 prsta, pitaju da li je zabranjeno. Slušali su u kombiju izvorne srpske, a ne nacionalističke pjesme, kako kaže policija, i ne vide kako je to moglo da isprovocira malobrojno bošnjačko stanovništvo. Smatram nečasnim da policijski organi u vreme obreda dođu u crkveno dvorište, to sam doista vidio. Iz Republike Srpske s nevjericom pitaju da li je Srbima koji su konstitutivni narod u Federaciji Bosne i Hercegovine zabranjeno nošenje i isticanje nacionalnih simbola. Možda bi po mišljenju policajaca koji su juče učestvovali u akciji i to na način da su upali u sveti hram, što je neprimjereno za civilizaciju 21. vijeka, bilo najbolje kad bi Srbi imali samo 2 prsta pa ne bi mogli dići 3. Boračka organizacija Republike Srpske osuđuje privođenje mladića u policijsku stanicu i izricanje prekršajnih prijava. Primjećuju da su pojedini policajci juče u selu Jabuka bili raspojasani, bez šapke, epoleta i vidne službene legitimacije. Mislim da se ovdje radi o vrlo selektivnom pristupu federalne policije. Republika Srpska, kad bi tako nastupala u Srebrenici, u Bratuncu i u Višegradu, znači redovno bi pljuštalo po 1000–1500 prekršajnih naloga i mi bi otišli u nedogled. U odbranu policije i njihovog postupka jedino je stao načelnik opštine Ustikolina. Optužio je zvaničnike Foče i Republike Srpske da su izmanipulisali mladim ljudima kako bi prikazali da Srbi u Ustikolini nemaju osnovnih ljudskih prava, pa i nemaju, čim ne smiju da nose svoju zastavu.